Oh my god. He is really here. I am going to pass out. Oh my god او زما خدایا he is really here هغه په حقیقت سره دلته ده I am going to pass out زه به بیهوشه شمه pass out ویل کېږي بیهوشه کېدل He is so handsome. He is very rich as well. I want to meet him once. He is so handsome هغه ډیر زیات ښایسته دی handsome ویل کېږي ښایسته He is very rich as well هغه ډیر مالداره هم دی rich ویل کېږي مالداره I want to meet him once زه غواړم چې یو ځل له هغه سره ملاقات وکړم meet ویل کېږي ملاقات کول I am here, Leo. I am your biggest fan. I want to meet you. I am here, Leo. زه دلته یم Leo. I am your biggest fan. زه تر ټولو غټه ستا فین یم I want to meet you زه غواړم چې له تا سره ملاقات وکړم I will meet him today. Nobody can stop me. I will meet him today زه به نن له هغه سره ملاقات کوم Nobody can stop me هیڅوک هم نشي کولی چې ما ودروي What's wrong with you? Why did you stop me? What's wrong with you څه مسله ده Why did you stop me تا ولې زه ودرولم Where are you going? Stay away from the stage. Where are you going ته چیرته روانه یې Stay away from the stage له stage څخه لرې اوسه I want to meet Leo. Who are you? You cannot stop me. I want to meet Leo زه غواړم چې لیو سره ملاقات وکړم Who are you to څوک یې You cannot stop me ته نشي کولی چې ما ودروي Hey girl, what do you think of yourself? Leo is not your friend. Hey girl, hey جینیا What do you think of yourself د خپل ځان باره کې څه فکر کوي Leo is not your friend Leo ستا ملګری نه ده Don't mess with me. I am his assistant. I will call the security. Don't mess with me د ما سره هغه دغه مه کوه یعنی مطلب ما سره پانګه مه اخله I am his assistant زه د هغه مرستیال یم I will call the security زه به security ته زنګ ووهم Please let me meet him. I want to become a model as well. Please let me meet him مهرباني وکړه اجازه ماته راکړه چې زه له هغه سره ملاقات وکړم I want to become a model as well زه غواړم چې یو هیروینه هم جوړه شم I am very talented. I am the most beautiful girl in this town. I am very talented زه ډیر د استعداد وړ یم talent ویل کېږي استعداد ته I am the most beautiful girl in this town زه تر ټولو زیاته ښایسته جینۍ یم په دې وړوکي ښارګوټي کې beautiful ویل کېږي ښایسته ته او town ویل کېږي وړوکي ښارګوټي ته You're wasting your time here. You have to go now. You are wasting your time here ته دلته خپل وخت ضایع کوي wasting ویل کېږي ضایع کول ته You have to go now ته باید اوس لاړه شي Can I get your number? Can we meet later? Can I get your number آیا ستاسو نمبر ترلاسه کولی شم Can we meet later آیا موږ کولی شو چې وروسته ملاقات وکړو later ویل کېږي وروسته You are very stubborn. Fine, I will give you my number. You are very stubborn ته ډېره ضدي یې stubborn ویل کېږي ضدي ته fine ټیک ده I will give you my number زه به تا خپل نمبر درکړم Here is my card. Leo cannot meet you. You must go now. Here is my card دا زما کارت دی Leo cannot meet you Leo نشي کولی چې تا سره ملاقات وکړي You must go now ته باید اوس لاړه شي I got it. I will call you later. Have a good day. I got it زه پوه شومه I will call you later زه به تا ته وروسته بیا زنګ ووهم Have a good day ښه ورځ ولرې What happened? Did you meet Leo? Did you touch him? What happened څه واقع شول Did you meet Leo آیا تا لیو سره ملاقات وکړ Did you touch him آیا تا هغه لمس کړ Touch ویل کېږي لمس کول I could not meet him. I am his biggest fan. I want to work with him. I could not meet him ما ونشو کولی چې له هغه سره ملاقات وکم I am his biggest fan زه د هغه تر ټولو غټه فین یم I want to work with him زه غواړم چې له هغه سره کار وکم I met his assistant. He gave me his contact details. I will call him later. I met his assistant ما د هغه مرستیال سره ملاقات وکړ He gave me his contact details هغه ما ته خپل
د اړیکې د نیولو معلومات راکړه ده. I will call him later. زه به هغه ته بیا وروسته زنګ ووهم. The stage was crowded and noisy. Let's get back to work. The stage was crowded and noisy. دغه stage چې ده که نه ډېر ګڼ ده او شور ده پکې. crowded ویل کېږي ګڼ ته چې شور هغه پکې ډېر وي خلک او noisy ویل کېږي شور ته. Let's get back to work. دا چې بیرته کار ته لاړ شو. Where were you? You were supposed to be here. The customers are waiting. Where were you? ته چیرته وې؟ You were supposed to be here. ته باید دلته وای. The customers are waiting. customers چې دی هغه انتظار کوي. I am your boss. Why did you leave this cafe? I'm your boss. زه ستا مشره یمه. boss ویل کېږي مشره. Why did you leave this cafe? ته دغه کیفې ولې پرېښودله؟ کیفې ویل کېږي ملګرو وړوکي هوټل ته او leave ویل کېږي پرېښودل ته. You are a strict boss. I am a hard-working person. You are a strict boss. ته یو ډېر سخت مشره یې. strict ویل کېږي سخته. I am a hard-working person. زه یو ډېر محنتي شخص یم. You cannot talk to me like this. I am not a robot. You cannot talk to me like this. نشي کولی چې له ما سره داسې خبرې وکړي. I am not a robot. زه روبوټ نه یم. You are an arrogant girl. You are fired. Get out of my cafe. You are an arrogant girl. ته یو مغروره جنۍ یې. arrogant ویل کېږي مغروري ته. You are fired. ته له کار څخه ووتلې. fire ویل کېږي ملګرو یو څوک له کار څخه باسل. Get out of my cafe. زما له کیفې څخه ووځه. You are not a superstar. Pack your things and leave my cafe right away. You are not a superstar. ته یو مشهوره نامتو نه یې. superstar ویل کېږي ملګرو مشهور نامتو شخص ته. pack your things. خپل شیان چې ده که نه هغه پیک که and leave my cafe right away. او زما کیفې همدا اوس پرېږده. Sister, please don't fire her. She is a good girl. sister خورې please don't fire her. مهرباني وکړه هغه له کار څخه مه باسه. she is a good girl. هغه یوه ښه جنۍ ده. Enough is enough, David. Don't support her. She does not want to work here. enough is enough David. بس دی نور بس دی ډیوډه. don't support her. د هغې ملاتړ مه کوه. support ویل کېږي ملاتړ کولو ته. she does not want to work here. هغه نه غواړي چې دلته کار وکړي. I hired her because of you. She does not take orders. I have heard complaints about her. I hired her because of you. ما ستا له وجې هغه په دې کار کې ونیوله. hire بیا ویل کېږي ملګرو په کار کې یو څوک نیول. صحیح دی hire ویل کېږي. She does not take orders. هغه اردرونه نه اخلي. I have heard complaints about her. ما د هغې باره کې شکایتونه اوریدلي دي. complaints ویل کېږي شکایتونو ته. Keep your mouth shut. I am leaving this cafe right away. Keep your mouth shut. خوله دې بنده وساته. I am leaving this cafe right away. زه همدغه کیفې همدا اوس پرېږدم. I will become a superstar one day. You cannot insult me. I will become a superstar one day. یوه ورځ به زه یو نامتو مشهور شخص جوړېږم. You cannot insult me. تو زما بېعزتي نشي کولی. insult ویل کېږي بېعزتي کول. I want a new model. I want a beautiful girl in my movie. I want a new model. زه یوه نوې هیروینه غواړم. I want a beautiful girl in my movie. زه غواړم یوه ښایسته جنۍ زما په فلم کې. You have to find a new model as soon as possible. The producer cannot wait anymore. You have to find a new model. ته باید یوه نوې هیروینه پیدا کړې. As soon as possible. څومره چې ژر وي او ممکن وي. possible ویل کېږي ممکن ته. The producer cannot wait anymore. جوړونکی چې ده هغه نور انتظار نشي کولی. ملګرو پروډیوسر ویل کېږي د هغه سړی چې فلمونه جوړوي هغه ته پروډیوسر ویل کېږي. Don't worry, buddy. I will find a beautiful model for our next project. Don't worry, buddy. ملګریا دوسته پریشانه کېږه ما. بډي ویل کېږي دوسته. I will find a beautiful model. زه به پیدا کړم یوه ښایسته هیروینه for our next project. زمونږ د راتلونکي پروژې لپاره. Girls want to work with you. You are the superstar, Leah. Girls want to work with you. جنکیانې غواړي چې له تا سره کار وکړي.
You are a superstar لیو ته یو نامتو مشهور یې شخص یې لیو I have to do something. I want a small fortune. I want to be a model. I have to do something زه باید یو څه وکړم I want a small fortune زه زیاتې روپۍ غواړم small fortune ویل کېږي ملګرو small fortune ویل کېږي زیاتې روپو ته a large amount of money ته small fortune ویل کېږي نو دا وایي چې زه ډېر روپۍ غواړم I want to be a model زه غواړم چې یوه هیروینه شم I need to call Leo's assistant. He can help me in this case. I need a job. I need to call Leo's assistant زه باید لیو مرستیال ته زنګ ووهم He can help me in this case هغه په دې کیس کې له ما سره کومک کولی شي I need a job زه وظیفې ته ضرورت لرم Lucy, you got fired. David told me about you. Lucy you got fired ته له وظیفې څخه وباسلې David told me about you David ما ته ستا باره کې وویلې David's sister humiliated me. I cannot work there. David's sister humiliated me د David خور زما سپکاوی وکړ humiliate ویل کېږي ملګرو سپکاوی کول I cannot work there زه نشم کولی چې هلته کار وکړم I am not an ordinary girl. I will become a superstar. I am not an ordinary girl زه یو معمولي جنۍ نه یم ordinary ویل کېږي معمولي ته I will become a superstar زه به یو نامتو مشهور شخص جوړېږم You have to complete your master degree. Fashion industry is not free. You have to complete your master degree ته باید خپل د ماستر ډیګري مکمله کړې complete ویل کېږي مکملول ته fashion industry is not for you د fashion دغه industry د کنده ستا لپاره نه ده You. I don't want to be a teacher. I want to work in I don't want to be a teacher زه نه غواړم چې یو استاد شم I want to work in movies زه غواړم چې په فلمونو کې کار وکړم movies. I cannot live my life like you. I hope you I cannot live my life like you زه خپل ژوند نشم تیرولی ستا په شان باندې I hope you got it زه امید لرم چې ته به پوه شوې یې got it. If you liked this video, please subscribe to my YouTube channel and watch this next video. I know you are going